алейкум, сайғылы телесерджілер, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова Чалышан вешіндікі сатқа бойле мүлімат. Яны ел, яны квартирада. Жанкой районындан бір айле өз евінің анақтарларыны алды. Енді оларының мескен евлері бар. Сонки тамир ішлері Ахмезжеттегі Козлова соқағында çalışқан мутихасыслар yol реконструкциясыны екунлейлер. 1 кило қадар. ФСБ дәресінің қадимлері қырымға наркотик көрсетілуіне yol бермеділер. Авалиманында юз берген қазақ бетлерінің йоқ етілуі. Февқұляды вазетлер нәзірлігінің қадимлері 150 yolcunu құртардылар. Байрам адлы бургер, от чайы гуль япрақлы дондурма. Тез қызмет қавияханесінде қырым татар нағмелері янғарай. Бұл ведегер қаберлер ақта 20 даққа девамында. Кефешері чух квартиралы евлернан тамир етілмесіне 20 миллион рублей елдейтежік. Бұақта регионы зиярет еткен сон Сергей Аксенов білдірді. Мұндай сас проблемлер газ, котельня ве канализацияларының юқлығыдыр. Елбашчы о зияреті девамында еларының ярамай алыны да қайдатты. Сергей Аксенов андада екі бинаны бақып чықты. Оларының бірінде бала бақчасы ерлеше. Айны бұл бала бақчасы бинаның цеплеріне киралық парасыны төлемей. Екінші евнің вазиеті есе да ярамай деп қайдатты елбашчы. Деварларда кув, сувнен толу мағаз ве азбар территориясынен бағлы проблемлер. Яқын вақытта іш группасы бұл проблемаларының чезу еларыны араштырajaq. Сергей Аксенов білдіргенне көре, екі афтадан сон авалелеріні тешкермек үшін обырда кефеге барajaq. Я приеду еще до Нового года с тем, чтобы подвести итоги выполнения всех поручений, которые были даны в ходе сегодняшнего совещания. Коллегам, в принципе, сказал, что если они подвиг Симферополя не хотят повторить, то надо все-таки находить в себе силы и возможности для того, чтобы все вопросы решить. Ярмадамызда террористик актларға yol берілмей. Ама Украина реберлегі тарафындан регионда вазиетні бозмақ тыршулары эсас телуке олар қала. Бұл вақта Сергей Аксенов терроризмге қаршы фәлиетінің нәтижелеріне бағышланған топлашуда хабер етті. Мисал, оларақ Жұмхретіміздің елбашчысы Азақ денізіндегі провокацияны кетірді. Осы нұржыларға профессионал әрекетлері үшін тешекерлер білдірді. Сергей Аксенов өз марузасында Украина, халқара террористик тешкілетлары тарафындан телукелер артқаныны қайдетті. Бұл себептен мақсус қызметлер ершеге азыр олмақ кереклер. Топлашуда 2019 сенесі Жұмхурет антитеррорлық комиссияның япажақ эсаз вазифелері де музакере етілді. Ахмезжет мемориетіне тайынленген яны елбашчының ады белі олды. Бүгін комиссия намзетлерінен субет кечірді. Хатырлатамыз, бұл вазифеде болынмаға 9 инсан істек білдірді. Ама олардан тек 7-сі кечті. Финалға есе тек 2 намзет чықты. Бушер елбашчысының вазифелеріні вақытынжа еда еткен Наталья Маленко ве Олег Симонов. Саат 4 шершурасында кечірілген сессия девамында гызлы сайлав кечірілді. Ғалибені Наталья Маленко қазанды. Хатырлатамыз, ноябрьнің 9-ында Ахмезжетінің елбашчысы Игорь Лукашов Қырым елбашчысының талаплары бойынша истифаға кетті. Яны ел арфесінде яны квартира анақтарларыны елді етмек не қадар бұйық қуанч. Жанкой районында яшаған Мамбетовлар айлесі 13 ел кираға алынған евлерде яшадылар. Шымды есе өз евлеріне көчелер. 2018 сенесі қач айле өз квартирасыны елді еткен екен. Бұақта мұхберіміз София Шукурова біле. Бір ел девамында Қырымда реабитирленгенлер үшін 45 квартира вемескен эф алынды. Бұл мақсатларға 80 миллион рублей масыраф етілді. Бұл айлелерінің рассызланған бұйық мәселелер әнді кечмішті қалды. Бұл біздің евіміз, бізге алақыл нетіп, квартира берділер. Риза Алие Мамбетовлар бұл квартираның сайыблері. Олар өз құванчыны сақламайлар. Өз евлеріні көстерелер ве планировканы музакере етелер. Отоплениямыз болacak bizim қызмететте. Бұндай көтіп кетер. Үйін ремонт yapқанлар, пенжері қойдылар, потологын епсін yapқылар. Мамбетовлар үшін бұл яны ел арфесінде ең яқшы әдейедір. Өз евлері жоқ еді. Ватанға қайтқан сон бірінші күнлерден квартира невбетіне тұрдылар. Сонра 13 ел кираға алынған евлерде өмір кечіре еділер. Енді бұны кечміш деп саймақ мүмкін. Өмір арқадашлар өз бақтына инанмайлар. Фрайлепен көйінде оларының кечік айлесі үшін девлет бір одалы квартира сатын алды. Beklemiyordum, что билетом это уже хотел в очереди тураман.
Мен беледім, өзі берілмейді квартира. Комитет Үкіметқа сау болсынlar hepsine. Якупқа сау болсын. Джанкой районында дақыр хуча әле Ознев бетіні беклей. Динамика бар. Бұл девамында районға Чумхури бюджеттен 3 миллион рублей айырылды. Бұл параларға эки реабилитирленгенлер айле үшін евлер алынды. На следующий год также запланированы средства, через Госкомитет он выделяет. Планируем 3-4 семьи обеспечить. В прошлом году мы обеспечили 3 семьи, в 2016 году обеспечили 5 семей. Ну, стараемся обеспечить, чтобы люди, которые стоят, было собственное жилье. Гузель байрам өгіндікі кейфілі айле яны йыллық планларынен пайлаша. 2018 сененің соны олар үшін керчектен де мұжизеви олды. 2019 сенені олар өз квартирасында қаршалajaqlar. София Шукурова, Иван Евдокимов. Миллет үшін. Ахмеджетте Метхан Султан адына мейданын реконструкциясы аман-аман екунленді. Шымды мутихасыслар ичкі қысымның қораларыны ерліштірелер ве ярық системасыны деніштірелер. Яқын күнлерде сызықлар чызылajaq, хатырлатамыз, шерде бұл қысымның реконструкциясы сентябрь айында башланғанады. Мутихасыслар yol қапламасыны бұтын деніштірділер, асфальтның енді уч қаты төшеділер. Yol kenişlerinde avtobuslar için yer ve şehir nakliyatı için koşma yolak ayrıldı. Bu tıkanıklardan kurtulmağa yardım edecek. Kaydetmeli ki asfalt deniştirilgen vakıta eposi kommunikatsiyalar da yanılaştırıldı. Tamir işleri erkun nezaret altında bulundu. Mutihasıslar endi yollarının keyfiyeti yüksek dep işandıralar. Ama bunu vakit gösterir. Работы, которые осуществлялись за этот период времени, да, много было припоров в смысле того, что погодных условий, но подрядчик успевает вовремя и дорога будет сдана вовремя. Работы выполнены качественно. Ялта шері тертіпке кетірілі шер мемуреті қанунсыз чөплі кубаларыны yok еті башлады. Шымдылық ерлі акимет сәкенлерінен бірлікте тек бір объектте топланған чөплікні жештірділар. Ekin iş devam edecek, şehir hakimiyeti gражданларының müracaatlarını kabul etti. Söz sırası bu işler yerli sakinlerinin şikayetleri sebebinden keçirilip başlandı. Qırımda çalışkan maxsus hizmetler idaresinin xadimleri yarımadağa narkotikler alıp көрсетілмесіне yol bermediler. Bu vaqta FSB idaresinin matbuat hizmeti haber etti. Yarımadanın okuv yurtlarının birinde tahsil alған 22 yaşlı student narkotiklerini internet vasıtasымен satın alaydı. Бөлелікнен яш егет пара қазанайды. O 20 yaşlı Ukrayn vatandaşının işbirlik yapıp narkotiklerini saqlaydı. Tıntuv ketiş atında ondan 1 kilo narkotik modelleri çekip alındı. Kanun bozucuğa karşı cinayet iş açıldı. O ömür boyu azatlıktan marum etilebilir. Ахмеджет Ава limanında kurtarıcılar fevkalade vaziyetini yok ettiler. Bu vaqta МЧС idaresinin matbuat hizmetinde haber ettiler. Ularının malumatına göre uçağının sol koçurucusu yanı başladı. Samolyotun komandanı Kırım'ın Ava limanında kulmağa karar aldı. Neticede yakarlıq töküldü. Uçakta 150 insan ve ekipajının 7 azası bulunaydı. Kurtarıcılar uçağının içini bakıp çıktılar, anda birkaç zarar көргенлер бар еді. Ular hepsi kazalar tibiyeti regional merkezine yetkizildiler. Kaza yüz bergen yerde yangıncılar ştabı çalıştı. Fevkalade vaziyeti yanlış ilan etilgen edi, çünkü kurtarıcılar talimat keçirediler. Kompleks idmanlarının iştirakçileri ogune koyulgan vazifeler muvaffaqiyetnen bejirildi. Rusiyada 2019 senesi resmi şekilde teatr yılı dep e'lon etildi. Sergiler, yarmalıqlar, festivaller, merasimlerinin tolu jedveli 100'den ziyade tedbirlerden ibaret. Ular butun memleket boyunca keçirilecek. Qırımda bu yılının startı muzikal dramatik teatrında berildi. Ne için tamam bu meydan tantanalı açılу merasimi için seçildi? Bu vaqta Naciye İsayeva bile. Артос, Партос ve Арамис her şey klasika janrı boyunca spektakl kaledoskopu bunsuz geçmedi. Belli Karamanlar orkestrinin birlikte teatr yılının açıluvuna haqiqiy bayramga çevirdiler. Mında muzika, keskin şakalar, aktörlarının güzel oyunu ve parlak kiyimler her şey var edi.
Театр yılının resmi açılışı muzikalı drama teatrında keçirilgeni tesadüfen değil, çünkü tamam bu yerde teatr ruhu ve teatr muhiti seziledir. Onun urf adetleri ise icatının temeli olarak saklı kaldılar. Degen fikrini Medeniyet Naziri Arina Novoselskaya bildirdi. Onun sözlerine göre teatr yılı mahsuldar olacaktır. Мы достроим театр наш главный детский. Мы откроем в следующем году ТЮЗ на базе Золотого ключика. Это решение уже принято, согласовано с нашими руководителями, с Сергеем Валерьевичем и с Владимиром Андреевичем. У нас в следующем году будет отремонтирован театр марионетки в городе Евпатория. В новый дом должны будут въехать театр на ходулях. Это коллектив, который прославляет Крым по всему миру. Ну и, конечно, наши главные театры, у нас их 4 академических, порадуют своего зрителя и юного, и взрослого. 2019 teatral mevsimi çoktan çok premyera ve yanılıklarını iddia edecek spektakller yarımadamızın bütün sanalarında geçirilecek. Yekeni Kırım Tatar Teatrı da çette kalmayacak. Her bir premyera teren mana taşı. Aktörler ise tekrarlanmaz ustalığını numayiş etmege her vakit hazırlar. Seyirciler de tamam bunu bekleyler. Teatr yılı bizim teatrımızda bek meraklı, semereli ve parlak geçecek kısmet olsa. Çünkü yanı aktörler, yanı bek yaş yırcılar, hem de yanı oyuncular teatrımızga gelip bugün çalışalar, bek çok çalışalar. Rejissör ve Bedi bir aytkanına Kore aktörler ende ağır işke hazırlar. Çünkü bugünkü merasim yanı mevsimi başladı. Ogdeda planlar ve niyetler pek çok. Bu sefer teatrның yol başçılarının öyle bir sözge geldik. Demek Kırım Tatar Balalar Teatr Studiyası da Kırım Tatar Akademik Teatrının numayışlarında öz çıkışlarıyla iştirak edecek. Böyle bir işbirlik olacak bizde birinci sefer. Allah kısmet etse bu işbirliknin neticeleri çok parlak olur dep umut ettim. Gelecek yıl tiyatr heveskarlarını kuvandıracak. Tiyatr binasında okum sürgen muhit, ayrı koku, kadife perdeler ve lampa ışıkları insanlarını meraklı tiyatr alemine daldıra. Naciye Isayeva, Ervin Emiraliyev, Millet için. Ахмезжетте чет ел журналистлері іштирак еткен Қырым турының нәтижелері чықарылды. Матбуат конференциясында вице-адмирал Владимир Корниловның 6-ші нәсілде турыны журналист Дмитрий Корнилов хабар еткеніне көре, о өз кезінтісінен мемнун. Мында ойерлі сәкенлерінен ве ішдешлерінен субет кечірді, ярмаданын табиаты есе бұйықте сурат қалдырды. Кележекте Қырымда фильм чықармаға планлаштыра. Я всегда говорю, у меня голова французская, но душа русская, но так это. Фильм в Крыме, одна история, любовная история, это, конечно, один француз, какой приезжает здесь, он имеет, как много Оксидентов, знаете, такие клише до России у него, и через одной интерпрета, традуктриса русской, он в ней влюбится. Ярмада Мусафорчин ве хавсыз ердір. Более фукарны Юнанистан, Свечия, Ирменистан ве Эквадордан келген четел журналистлері білдірділер. Олар Қырмақта ақиқатны саденсынлардан білдік деп иттираф еттілер. Такси адавчылары есе ең яқшы малыматмен басы олдылар. Вот приезжая, увидели очень много хорошего. Здесь совсем безопасно, мы этого заметили. Пошли в городе, поговорили с людьми. И почему у нас есть хорошее впечатление? Потому что убедили, что люди, они довольны с того, что уже происходит. Знаете, у нас говорят, что водители такси – это самый хороший источник получить информации. Вот знаете, что большинство из водителей такси мы использовали P5. 4 из них, они были довольны. Қырым Ундислик ве педагогика университетінде халқара іштирагынан ел кечірілген 5-ші ilmiy amiliy конференция олып кечті. Топлашуының əsas мақсады инглиз тілі öğretilüvінде инновацион технологияларының акс еттірілігі олды. Конференцияда университетінің ве Қырымның умум тәсіл мөсеселерінің оджалары іштирак еттілер. Тедбір топланғанларға тәжірибенен паяшмаға ве четел тіл öğretilüvінде яны білгілер алмаға имканлар ярата.
Хотелось бы пожелать нашим участникам успехов в работе, чтобы они смогли донести до слушателей все те идеи, которые они применяют в своей практике, и дальнейших успехов в научной деятельности. Милли муйте елбаш байрамы Кырымда яны ел кайдатылды. Өтет бірге әрбір милли медени мұхтариет өз чықышларыны ве ананевизия фетлеріні азырлады. Энвер Аблязиз байрам өйтіне далды. Бу тедбирде Кырым-татар хайтармасы екені милли ойын олмады. Кырымда яшаған 30 миллетнің векеллері келе атқан яны елны қайдетілі. Бір софра башында Жумхуриятымыздың милли медени мұхтариетлерінің темсилчелері топланды. Дорогие друзья, по поручению главы Крымского парламента Владимира Андреевича Константинова поздравляю вас с наступающим Новым годом, желаю вам здоровья, счастья и, самое главное, мирного неба у нас в Крыму, у нас в России. Bayram teşkilatçıları milletlerara münasebetleri bölüğünün vekilleri tedbir musafirlerinin tek Rusiyadan de geldi. Avrupa ve Asya'dan kelgenlerini kaydettiler ve onların sayısı her yıl artkanını da belgileyler. Onların çokusu yarımadanın inkişafı uğrunda çalışan cemaat erbaplarıdır. Mında Estonlılar ve Nemseler, Dağıstanlılar ve Tatarlar, Yahudiler, Çuvaşlar ve daha birçok halklarının temsilcileri buluna. Такие вечера, они действительно объединяют. Мы здесь видим представителей самых разных национальностей, именно в той широте национальной, которой на сегодняшний день может быть представлен Крым. Halk yerleri ve milli oyunlar bir medeni muhtariyet öz çıkışını hazırladı. Şairler de oldu. Onların şiirleri öz halkının hayatından gayrı komşularının olğan dostluklarını da tasvir etti. Я представляю национальное культурное общество Марийской, так сказать, диаспоры. Вот я живу в Симферополе. Ну, конечно, нас пока маловато, но мы это как бы собираем марийцев в нашего автономии, вот, и будем как бы вместе работать. Şimdilik Kırım'da kemer milletlerinin vekilleri pek az, olarını sayıp çıkmaya mümkün ama onlar hepsi özara birleşirler ve urf adetleri yok olmamasına çalışırlar. Bayramın milli hususiyetlerinden biri de şu halklarının ziyafetleri oldu. Вот штрудель, вот наш венок Адвента, потому что сейчас идет время, предшествующее Рождеству. Вот этот венок Адвента. Вот кухонь, немецкий кухонь. Bayramda Koreyalılar da bulundular. Onlar için bu davetname ayrıca emniyetli oldu. Onun için hazırlıkları da temelli oldu. Наконец-то мы почувствовали, что мы тоже народ не брошенный, как говорится. Нас, корейцев, не очень часто замечали, а сейчас наша диаспора уже сколько лет существует, и за счет корейского Нового года у нас вот корейский язык уже при университете есть. 300'e yakın adam bir akşam devamında büyük ve muhabbet xorantağa çevirildi. Onlar başka halklarının urf adetleri hakkında bilgi aldılar ve çeşit milli yemeklerinin tadına baktılar. Yani dostlukları daha ziyade kaviyleşti. Enver Ablязиз, Dmitri Nizavoy, millet için. Balı, cevizli pahlava, gul yapraklı dondurma, ot çayı ve bayram adlı burger. Tez hizmet kahvehanesinde Kırım-Tatar nağmeleri yangıray. Bu yerde Milli Medeniyet ayı ilan etildi. Muhbirimiz Ayşe Şulakova da yanı menüge kıymet kesti. Selamun aleyküm, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Biz bayram adlı sandviçni satıp başladık. Kırım-Tatar musafir çenligi endi kapıdan kirgeninden duyula. Mında tuvgan tilimizde selamlaşuf yangıray. Milli üslupte tikilgen kiyimler көріне. Ortalıkta ise Kırım baharatlары kokuy ve milli avalar yangıray. Tamır halkının özgünlüğü bir yerde toplanğanı duyula. Bir ziyaretçini yanı menü mutlaka ayrete kaldırar. Gül yapraklı dondurma, ballı ve cezveli pahlava, dağıtlarının çay, buna da parvarda berili. Her şey bizimki, Kırımlı. Et sevgenler için ise bayram adlı sandviç. Прекрасно. Pek güzel. Milli şen ve sıcak muhitte. Kol tutamız. Biz buna birden dikkat ayırdık. Zarina Bekirova bu kahvehanedeki Kırım-Tatar muhitine endi kıymet kesti. O keçe aytqanda tuvgan avalarımızны eşitip, kırdım keçip kete almadım dep ayta. Ну, чувствуется, да, вот наше, как вам сказать. Bizim milli yemeklerimizin lezzetli duyula.
Тез қызмет кафелерінде Крым-татар медениетіне бағышланған ай енді қызған дәвірінде. Бұл шекілді çalışkan муэссселер үшін бұл пиар бізім халқымыз үшін есей. Яны ел арфесіндеке бақшыштыр. Ярым адамызда яшаған миллетлерінің чоқлығы вечешітлігі ватанымызның байлығыдыр. Муэссенің хадимлері бөлек бұл тематик тәдбірлер Крымда яшаған инсанларны да Азияда бірлештіре деп еминлер. Чтобы радовать наших посетителей. Müşterilerimizni quvandırmaq üçün böyle promo-aksiya keçiremiz. Tatlılıqlar, parvarda, paxlava ve yanı avtobayram adlı sendviçnen taciplendiremiz. Кавеханелерде бөлек Крым-татар муйты айының сонuna kadar devam edecek. Şu sebepten Тамыр халқының özgün medeniyetinin tanışmak için herkesin fırsatı var. Ayşe Шулакова, Виталий Голубев, Millet için. Енді ярын елнын esas тедбірі кечірілежек. Милетменлігі 2018 адлы екінші конкурсының ғалиплері тантанал шекілде мүкефатлана жақлар. Сызны Крым-татар эстрадасының елдызлары милли ерве ойынлар қиметлі бақшышлар ве чоқтан чоқ мұзбет дұйғулар беклей. Тедбір Крым-татар академик музыкалы драма театрінде күнді саат 4-те башлана жақ. Кырыш бет дава. Біз сызны беклейміз. Шымдылық бұл мәліматларының эпосы кележе қаберлер программасының қачырманыз, боз әлі олыңыз.